Hello Samoa. Ya, koe whaakalofa aku. Bula vinaka, malo lelei. Aisi me makandang kabi. Namaste. Kia ora, kia orana. Bula vinaka. Ole ua, ia whaakonbangwa from Tokyo. Koe whai aku ka ko video i Tokyo. Koe... Ole foka, you know, I just got home from work. Ole ngo whai aku la video lang ki aku ngai ole ke whengaronga pōre vai asol ngai. You know, start from Saturday last week. I was supposed to be working night shift. I'm still working night shift, but for today, Monday, ole aso rusu koru ngai o February. It's the 23rd of February, 2026. Ole aso rufu koru la ngai o February. Ole aso marolo ngai ya pangi sa pangi ya. Ole alanga le ai se ngaruenga ngapo. Anga po ko nothing ya why where le me le ke kiuke ya. Ola fainga ruenga isimea, but where I'm supposed to be at, there was nothing last night. So I went to work today. The 23rd of February. You know, I just got home. Tomorrow is Tuesday. That is when I'm going to go back to my night shift. So I'm going to be here again tomorrow. Tuesday, I think. So today's the 23rd. So tonight is Monday, the 23rd of February, 2026. It's 6:56 p.m. now. 6:56. Kusa leko fa ile fiku ya afaila ko fa ile fiku valu iva se fursu kasi ro inga leko fa se kasi le poi o sa mo ya ale po la so ngafu masalo po po fungia la so ngafu sa mo pe pe umal pongia la so sai I kukuila pe masalo pe o kele o kele lo por se sen po o ke mang o ke lo ese ya e fa ku la e mua isa mua inge ya pangi. So ole la ua 6:57 over here, so it's 11 6 7 8 9 10 10:57 in Samoa I le pole so sa o le fala umila o kala so le kele yo ka fai mai kala le anga so le fai yo fole o le ka fa makala fo nda wa ele kusieng ya no play isa me I don't prepare because that's who I am. That's how, you know, that's my personality. That's who I am. Okay, I don't prepare nothing. You know, all I do is prepare my heart. Situation like so, you know, I depend everything on God. You know, I just, you know, but that's me. So if I you know, I just go. Situation over there. That's I depend on what God is gonna give me. So even my videos here, video, nothing preparing for but yeah, ako vai mai. Ole ku ole wo kango post le video le video di foi le ole di le si wedi ya ole video le limas frumingu ke. This video over here, it's their program from yesterday. If you look up here, it's the 22nd of February 2026. That was yesterday. So ole por Colombia nga fiela odi le foi fakalango ye si wedi yes ko inga le you know ka mo post le akade I de mele mai foldinga maka aka ko inga lo kuila pa wa ya kila longa ya lang kalis ko inga facility la wali fa ya facility vale eleng facility vale facility ya la kalis ko inga ya ole lang o ka mo post le video I fa di mai foldinga ko inga de ko inga maka aka le yung foldinga
Os ko inga ro kuila epa. You know, I used to like kuila epa. Pero kami ng ofa ko yung supporting kuila epa. Yasola o fuka ua. You know, I like his personality, mga mevoye. He has a, you know, a sense of humor. You know, if I'm a fai kalamadi, ko inga, wala nga kupufa velabe ang loko le nga meya masalo ko inga ye pele ko inga pe. I don't know. You know, ole foi la ko kamo post if ka umangeya nga fai ya kalamadi ko inga le fambay nga le makanga mangala video le. If you look over here, it's only 5 minutes. Or kwa makamale video le wadi mamingu ke kan nga makamale video. Ole foi 5 makala ko inga fambay nga lu ileoki ole oki o songa keipo po pe uma le ka or ko ingo le oki o sika mai kikil la ko inga iseme masalo ke le lopo ale paka po fala lile ele ngu le ngo ulanga le ngo ngu le ka mai ya ke le lopo fen me ku ya ale fa kala kuila e pale fa maaka ya nga ile lile o si weli ya de fa mas ko inga ngalu le oki o sika mai kikingal la ko inga ya le fa la fo mai ya ay akala mafailang ka le nga alu de oki ay masalo pe ke usos mo mga okis isa so nga kepo os ka may kikilala ko ay nga oki ko nga ay suso ko mga le faya ya faya nga kala maaka ay faya foi la le ay so may foi markadia le le wo ke akula mele fa mai ya ole menga ale ka lo sia ele ko akel fa makalanga nga le lido si wedi fa mai ole menga ale ka lo sia ele ko akel ia va venga e ya maka ole ka si ele ko akele ole fa isa ora kala le di ia ile pale mia makangaka nge ile fast ma le fa pe ole ka si ele ko akele le or ka si ole menga le ka si isi ya va venga e fa isko inga le ia fa le ole si kala so sko inga le ile ka maro le fa menga kuli mai sa vai na kuli mai sa vai ka mo e mai ole fia ola mai fa la nga kala ole rola sko inga pe aru iluma wa po fe ai if yang kalamadi mambe penga e ko kang post if ale fo dinga yes ko ing le ko kang effort ole la kang e fa alu le video. If you look at the video over here ole fo ko ba ya ku o kele video e fa ya ku fam kalanga le dilo si we di bala fa nga ye you know, most of the videos that I watch, I look at the videos, it's only around 15 minutes pe 48 minutes pe lima sefulu se me fa penga lo ngor ke mi fa ka pula anga le le se wedi o le lima sefulu ming ke le uminga lang po kalam but the whole video over here wo le kilo e fo dingo si wedi masalo o le video ko le nga officially amba le si wedi mele ko ki fa longo e wole ali mo se fo dingo si wedi le o se wedi po se oli po ayengo. You don't see him nowhere on the video. Nga sko inga le fa fasila le makalimba le ka ngaki le video. Pole ha le fa mkalang le fa o video se umaye o kala umala odi o kala fa le nga ia el pale mia ma se va la pola le si mele la le po fa le nga ele odi el pale mia I pole ha le si mele ele la ki ya Fai makou ile. Makou. Malo se fo manuia fa tai le tua le va ya tu sulu tino lo mo pelo malos. Ya fa fo lo le tua lo soifua. Le lava ya nga na ya saunoanga mana ya tu ala lo fo I de malo. Wa pi o to pito la au le. Ala tasi no va ngolo fa se ina I to te. Al matou ale pito la au. Ai fa lupe ka mata fo ele ngaloto. Al matu te fale ang el malo. O matu fo fale el malo. Al fasanga inga nga ataki. O lesi fa fo el malo. O lesi fa fo tu el malo. O ma. Ya. Ode fa fo e kanga kai leanga loko ga fa longo mai la le fam kalanga ile usau le fam kalanga fa fo o malo le fa fo e kanga kai leanga loko. Yelo ngoinga o palemie le anga loko makanga ka uma ye mingska makanga ka uma le fast ya o kanga le anga loko le fa ka ye fam kalanga bon me avule le kanga ka le va ai ya nga ya le se fa ya kwa po fa ye le merori to la el mato mal la Oe ma fa to oe ma fono fa tu lo fam tala o te mi le le luki fo ile o campaign a New Zealand the national la ma le leipa la le tua ma se fe lo ka ko fe lo ka ko kamba ye papa e so al me fa la sorry
Ya fe lolo ka ko skama I mea ba ku ke kele la e ka nga fa pe e fe lolo ku ulai o ya ka ko. O le sa nga lo fa makalanga. Fe lolo New Zealand fe lolo Australia fe lolo America le mele o ya sa mo ma fa ngo kala ma fa ngol malo. Ai le o le fe lolo ka ko skama I mea fa pe nga ke fa ku sa yang New Zealand. Wanga wa fa mai fe lolo sa mo e fe lolo ka ko fe lolo sa mo nga I mele ya ku ke kele ma e fe lolo ka ko se kama I mea o kanga e kanga fa pela o kala fe lolo kanga kala o le mele ye sa mo wa o vai ku le anga ma le fai kala le ma le fai ma le loko le anga kanga esa kanga fa pe nga le vengo la kala o ke kalo e au fasa ia e kala o pai le kio e ke e mai e le HRPP ele mo falongo Maka ai. maka Mala mai. mai lo le mele le oso ile ya akala ngo mai le ale mar matu totele ele o falo ke le mai so la kuloa ale falo ke le mai le vai ya o falong ko fa fonga mai falong mai kala le dilo ku le epa o le fai mai langa kala o ko ie fai mai ko news ma ko kala I lungo le kio ko fai mai ye ko ya wa o se fai news le o se le loa o inkanga ngai kanga ye ngai wa ngai fai mai le tau ya e ma le radio sa mo le so skam sa be ma isi kele mo kanga ya o le wa ka o mai ya o le ko o mai fai mai ia me lengi me mangui ai ma me ale wa mai va ku le vai o kuso manga ku vai ma le manga ko la vea ko ma o si o so le o manatu le lei o fa longo mai le ku inga le akuila e Malo, tai. Ole, mata o polo te fia mo no facility no fionga. O li poti foi ia malo. Mai le official foi numero fa mawina. O le lipoti le na o mai tau atu I the latest reports le na o mai. I le tulanga foi o le stats o le international arrival a Samoa. E na ua whatustusa le lua afe lua lima I le lua afe lua sfurfa. E volinga mai o lea whaititia I le 0.1%. Tangata fo I na tau nuu I te tono Samoa. Ai a whatustusa le lua afe lua lima I le lua afe lua sfurfa mo tangata na tu ua Samoa e malanga I whafo. O lea whatupula ia pe increase by 1.2%. Ora ofisiningia lea pe ai se ana mafuanga. A lea fo iso si le fu. Whaititia le taunu mai o tangata. Ai whatereina tangata e o ese atu Samoa. La so si le fia. e tasi ya ai le a mai le ka dia kuila e pa il fisile le dile o si weli se weli o le ke manga kua le fai mai lo fisili po la le fa mai 1.4 pasenge po le la de lo melang o le wa fai mai po le ale me wa le nga kele ka nga kai o I fafu ai la ikiki ka nga kai o mai ko kong. But I remember before the election, ole election le nga fai Samoa nga fai au kuso le fai unga, you know, the end of 2025, that was the election that was held in Samoa. Ole lua afe lusunga le dimbanga maka maya yang wali. Ole fai mai lo fesili po la le nga la nga kele ka nga kai o I fafo. Ai la ikiki ka nga kai o mai I kokong ile lua afe lusuma le dimba. E compare ma le lua afe lusu malfa. Ya si wali kelo o lo mga kukong nga yai ang buang fa ape ma lo ya le HRPP. O le mea mo ia wo masa mo I fafo. You know, the very end of ile makanga maingo kay minga ala vela le paloka. Nga makwa I vela le paloka o le lo ka le lo polan me o kupusa mo. Eu lo wa mga ku nga ya fa yo finga le sa mo ngo nga le ko yes se ko fia mo fu sa mo o kanga ka o mai fa nobody wants to go to Samoa anyway pa fa pe o le ma lo le HRPP pe fa pe o le wa mai lo facility approve vai o le me ko nga kupu le wa mai lo facility po le wa facility aku le pa po la le me nga lenga kele kanga ka o I fa fo le lua fe lo suma le dima ai la ikiki kanga ka o mai ko kong
Ora kanga ka valela ko fia sa mo lang ki kilo mai o makwa o vai kone le anga sa mo I melanga kupu o melanga ye ka inga kuile. Mo le melanga ye HRPP. O le mea whangango vai a koe au inge, ngo vai a koe anga whape o le mele kupu sa mo ele koe isa e o umai fafu kangaka. Wafo ele koe isa kangaka fia ngofo sa mo pa whenga lele le anga o le kungu. O kangaka fo ia sa mo ele masa singa koe fia alu sa mo kai minga le whai mai ele ofisini. Why o lale mea wala inga kele kangaka yo ifafo aela ikiki kangaka yo mai kokongu ile 2025. Le luas fulu lusu malima lan mea ngalenga kele kangaka yo ifafo. O la ofisini nga le fa ya kuila epa. O le la fa America de kuila epa ye e fa akakau ilonga ye ilo mbembenga ila fa ya la ko le HRPP ale o ka o ko ya o le mele okay ilo le la o fa longa ku news me kupu mai sa mo. Angale ma lo le fast o le o nga sa mo o ese sa mo mai o inga ko inga o finge ma fai le sa mo. E o fa finge o mai fa alela wa fasidi sa wa ya kuila epa ya lela avakula le kali kuila epa kali lo fasidi le mafu anga fengo fia Ia. o ese tato tomata e fafo o le to fia no fone acha pa mela le to na sil to e malo e ta fio tato tomata Ia. mai to sa I la to manuia inga luenga I fafo male vainga rua o le tūlanga I le tōwhinga o tangata e le tōwhia tangata na waka awa tōwhi wō waai papakua I le porkiki mena le ngo o momeo unga wha porkiki e le anga I unga e whaleanga I la tūnguru nei. Ono le vai poua na o tangata I langolangoa. E le upu ele le yes people. Yeah. Kanka I oe ki Yes, sir. Yes sir. Ki ngati se. Ngati yes, sir. Mali yes sir. Ele le yes lang se si tu lang. Al yes. Ia. Inga ia whainga I me se. Awa me fo ia. Lai si whaalongo ia te tapi. Ale tūlanga ale me vapea e masang mo whai tangata e winga kukosa. E si whaalongo mo mua, pole ale mele mana o ia te tapi. Ona mai lolo le whaatua, e fito I tonu ale mele mana o ia te tapi. Ale ale me ma o ia kai, ko kuri kankale le lei. Ma whai lea lai o e vai a kua, kofi le kankai e kalfia mai. Direct appointment. Direct appointment. Ala le me fai. I lo mau mai ai tangata nei fa mavai loa. Ai oi fa. O le ko keli o kankai o fa mavai. Ha tangata le lei. Tangata le lei. Fa nau le lei le tu. Nai tātou tangata na wila I fafo I tuper malo. E nau I le lei a o mai foi mai tautua. A o lea wawai mai. E le o amana ia. Ngā pe a vele fa mua. I tangata pipio. Tangata I le pisa. Pe a vai mai o whai al kakai ni winga a whale le lei. O le vainga mo mona. Ia o le vainga mo nga. O le vainga mo nga o le whaleanga ngā le palemia. O le o whai mai ua kofi al palemia kangaka le kaudia ma kangaka o anga uo ma mea whapenga ai ave ese kangaka ianga ave I kupermaro e wha o onga mo. Ma le ua kele kangaka I wha mawai. Of course I know ua kele kangaka wha mawai. O le ko akia le ese kangaka I o wha mawai mai kongo leo po whaia onga po oin kangaka maururunga pang. Le ua wha mawai onga langa ua maua ubuksu esu e ai aisa markelo ngisi mea leanga o kaunganga. Le ua wha mawai. Le ua wha mawai le I o akurusu esu e ngau. But yeah, of course, o le ua kele kangaka wha mawai. Ai ele o wha mawai o ngā whaapea ua le aise o le wha mawai ele mei kua ko le wha mawai po wha mawai o ngā ua musu ke ua maua po wha mawai o ngā ke ua ise mea kupua ele e sirele kupua e ala ua waru kua e whapau koko maru e but yeah o la ye kangaka lai ua I kua e le ua wha mawai mau ese yeah kua kia kule video Ia. O le vainga lona lua. E foi mana faina o istangata. O le fio mai. Ia.
on tangata valele Yeah. o le ai tatu valele sa tongofi awasa ftutu na e tato on vera le ui ai wa pulea valele me fafo le matanga o le limbe wa peye kako o se tunu elinka kaka mai o ai Tu mau na lui. ka umaura lui ona tunu usale le la tu valele Yeah. o le korka ko valele ai o atu ko fa fo il valele ai o mai valele usila ma Australia ma fiki ave tu per gato tomata le la uomo su Ia leo koe post le video. O le ua whaile ufoi mal wha makalanga ua waku le fast po waku le malo fo koe wha afo ili le wa adeli. Se fasida ya polan me paf okay o lo ke lo mau ki ngopo o le menga koe wha afo ia le wa adele o ngole mele ngopa ua le wa adele Indonesia ma isi me ye ma wole ele 737 ma le Boeing po le menga ngau mai le fast wa le wa me o le fast ngau mai wha afo ili wa adeli. Ya ale fa fo ia la le va le pe fa pe o la fa nga o la fa ala ka ko kongi lai ka la malesi mele wa fa mai ko lu va le ke la sa mo nga ya masalo va le umanga ko lu o ki e o le va le mo nga sa mo le nga ye le polengisia nga so o mai le va le nga ka o le losi ya e mai le losi o le se si va o le va le nga mo ko mai le losi nga ve esele le losi ai mai le sina sa ko lu va le sa mo sa ye ai le ngi o ke le lo po va nga ko lu nga ki fai mai po la ve le sa mo o va ye ko ele i fele le uma va ye ko lu kai me kas o lo ke manga ku nga le polengisia nga ye nga va ku le o le losi o ke le lo po fele me o ki ai le losi a va ku le sina o ke manga ku o ki le sina i le kai mi o la ko yo nga sa le sina nga sa le sina ikukuila pe umba nga sa ikukuila pe umba o le sina ngo sa o ikukuila se kai mi o ye le sina o le sina va nga le ngo la ko ngei ngo le kai mi la ngo la ko ngo waru sa mo pe maka mai sa mo ngo waru sa mo ile afe iva se lau iva se fulu male fa nga mai sa o le malanga direct nga mai nga direct mai le malanga mai sa mo nga sa ula loi Osaka ngo wala ko ile sina I remember ole sina ole va nga le ve medical nga le le va nga ko ele ye ngi si va e kasele va sa mo sa ye va nga ko lupat nga ka ikasi nga ve esele si mai le si ve esele si mai le si ole va le sina le ngo la ko nga polokan ma ko malanga ifiki ngo mo nga ma ko mo ifiki ko luaso ya la fa ya ko ni ko ila epa o la ku nga le la ko sa mo o ke le lo po penga ko kongi so pa se pele ai ela nga va ku wa kampangi le ngo fa nga nga va ku ya ngo la ko va ku wa le kampangi sa pangile nga mai le va le sina inge ya pang ngo la ku ai la nga pa wa le me nga fa o le oso i nga le va ngo la ko ke le lo penga ko kongi so pa se pele ai po le me nga ngo ki fu ko sa mo ai avaku ma ko avaku poloka ma ko makanga yang mako makanga ko kampangile ngo fa ngai poloka ma ko ifiki e ko luasa mako momoe ele ese me mo ke momoe ko lu po mako ifiki ai amai le foi the reason the reason nga le ave ma ko sa mo o nga lai fai mai o le mele le nga ka mai el va le corrupt o me le va le sa mo sa ye fai mai ele malanga sa mai ngiusila e halu isa mo le la o ka ofika nga ka ye le ila ve ko ngol malanga le ma ko lo nga ku nge yapang ai ave malanga le ave alu le va sa mo sa ko evacuisi ai ko ma ko i corrupt o le mesa ye le kampangi va le sa mo ale fa makala mai le se ko fai po fen me o ile se fa makala ngari ku le vale le al makoa makau ile tulanga basani ele se wala le suai mai se vale ele se vale le e ma fai o la so si la fia wa le la o nei fa fo le stala sa o nga fo ile ta lima se nau
Ya, malinau nau ta inga saunor palemia umatul tausanga nei wa maua se vale le fa mata te tantonuina mo se vale le tausanga. Wa le ai masumako kalkong. Ya. Ole melo ngalua e fa maunge mele. Ya. Ole mele au e fu ya tangata o ora o kupe e su e ku ora ko kama. A su e mai tangata pen o pensione. Ola wa famtalanga ya ila to umala ya to va ai mo na tupu mo Ya. ole o atu e sairi mai a mai tupe ya to e fa wa si to fale Ya. o se la to fale a mai con e kala fua Lau. ala la kai milion a se mangua la pisa o ko pisa Ya, na mo ko pisala ko. Ya. aka ko ro ai Ya. se vai la e ki ole me e una ia te tai o tato malo Matana no malisi fai pisini. Ia le ua post le video le fa ia le si fesidia le o ke le fia o ia ila o ale o mo ko son ko fa le anga le pale mia male ya le fai mai so de kalosia ai o maku kausanga nge o le kausanga nge ye lua fe lu suma le lima o fiangi va lele pe a mo mai va lele ya ka un fai le pale mia mal fast mal malo fo o le o ko ka o kingo isi me ya ka o kingo mai kula e paisia ku me le video de mai si fo videos ele ai se va lele sa mo e mo ele mo se va lele ya kalosia ai un maku kausanga nge o ya o le fai fo kausanga nge ya kausanga le ya un maku wale lua le kolu a o kelengi va lele se va ai la pola le sia kala e ko fai mai ku aku inga male si mele o ke le pole mele ka ole deformation pole le mele o fa le anga le fai mai o kupe ya ngai kanga ka ya ava ku sa mo le fas mo le pole mi o le nga ava ku fa ole fa le fo manga ku fo le fa le fa pe fai o fa le e fai uma ye me le fas ma me fa penga ale ngale o le fai mo le ngale o le fa mo le fa le o ngala ngai ese there was a reason ale wa mai la oli e fai mai wala ngale o le fa le o nga wa ba ku kupe ko kong ye ai ka la fua ale pare mia ko kong ye ai ka la fua la auli ko ka mai mal ngo ye o le pare mia ngo ye la auli ya afa pele mo ele sa o le fa makalanga ye ka ma fai se fai un le odi ole ya kuila e pa male di le fa yang fesidi e fa Australia yes ko inga de fai mai wa vaku ya ku sa o vaku ku pe kan yang vaku ai el palemia pe aku sa o ai kala ye fa ma so ka ko de fai mai wa vaku ko kong ye ai kala fu ai fa pele mo ile nga me ye e ka ye pa wala me la o palemia o la audi ele kan i vale ele pe na wadi yang asing kama i me ama fa ka ngisi o ame fa masingonga yo ola auli ke la longa e ki nga po la le fai o kala la odi ele ala auli ave nga me mai mau e fo kai ele alu la auli kang i fa masingonga pa wal me ala auli fo ku ile ali e fa pe nga le me ona odi e o ave fa masingonga ko e o fa ka ngisi po fe me fa ka ngisi o ke la me ke va ku e ise me ku pe fai kala po ise me lo la auli ele alu la auli kang i langa fo ele kang i vali ele e kangi e masangi kangi la auli le o fie le nga pa ia ma me nga pe fa sanga speech po se me fonga le ai lef ele kangi pe le ka fe kangi se la odi o fa ma o so fa masingonga fa ma o so fa masingonga ma le fa masingo ai se fa masingo po se ka di o kuila e pa le fa masingo pe e kolo fa afia fa masingonga o ka ka fa nga fa se fa i un fa masingo la ko o fesa me wa kolo fa afia fa masingonga o le kolo ma ko kongi kupe kolo ma ko kongi fa masingo ko kongi fa masingo ma kolo ya o ka fa fa i un fa masingo la ko ya la masano pa la fa uma ila o video em so pe ke o ko fa ya ku se video nga paulo la o you know I just got home and I turn on my TV to see if there is any news or any good thing from Samoa. I pop up mai le mera o dia I le makanga I o kang lopo ka ofia fa pela fa ko sa video I me o fa longo ya le la fa uma le video I Samoa
Kwe fai aku sa kako video, but I want to thank you, everybody. Thank you for mga isi ka nga kafo yaw. Denga subscribe my for kako YouTube. Eka uyo kako YouTube. Sa imos kako kupe fai aku sa kako me mo sa kako kupe pe fai aku sa kako ka longa ngale pulas kako me fai pe mo sa kupe wa le se me omo. Ole le se me omo wa ka ko sa di. But fai ma subscribe mar ka ko video le la kapele me lo fa love you also mo te le la o mi me le ka pe ya ko ficau i me salpe ko fa si video le la wa ka el mo ya fa